You better lose yourself. Tâm tụi mình này ta lại giờ. Bong đi. Thích có một luôn một ketik vậy. Lại one step. Sulong lại để bom jauh lupa ni dengan rak sejasong lah bom jas nang ni. Ladies and gentlemen, welcome to another video. Bismo hipit yang sekali pakai video. Mentah sengi. Ini le aku challenge bakata kelong ba. Yin let ban Kiat Jan Skanhan Hapoch Kentan in Pit Yin Yo Oyu. Shillong is known for its thrifting, and we have a lot of thrift shops here in Shillong. And today we're going to do a challenge whereby we will be shopping for thrifts for 1 hour. Stick on till the end of the video. What will we get in 1 hour? Let's do this. Peni video do mendekut parlok. Shalom. Idan matahani mendarting nang ni kadan kejaka babun ha. Happy Valley, Medarting, Mauble, and all these areas. We have a lot of thrift shops around, and we're gonna look for jackets and pants and so many other things. Let's see what can we get in 1 hour. Chalo. Alright, we don't need Mama Bobs in the house. Di Badminton, ini adalah Benwat yang kini ada Mar, and it's almost 2 right now. It's 1:39, 1:40. So let's clock it at 2 p.m. and 2 to 3 p.m. Do lai bujing in pek in yo you mo. Jadi jenggot di kadi bani wat jacket. You can get jackets, pantaloons, and shirts and whatever. Kat ke badan ke bayo. Ini pek yo you. Ini harus saya Happy Valley dos. Hai. Dan harus Happy Valley ngatrai kibun bagi dukan dukan second hand kibun masih juga Happy Valley ini page mentan yo you nang ke kisah tadi ba dis ni yo Smith lah best Malaysia Smith ada yang sali sekali pakai version let's say kepada Smith, but this is Happy Valley version. Smith wala version will come later. Chale. Alright, apa ini pembesuk Happy Valley ni lah sedang bukan kalau kijong bun bagi bukan ni teh. Oh ni lagi dan baik tu lah. Iya so kamak-kamak kamak. Oh dong bun di sini. Baik tu. Dah mis yang lo sambar ni na biar bisa serum na. Dan serum. Tu kan? Kecil tur dan oh itu lah bas. Kalau dia lah ni teh. Let's do this. Shikenta. Kanu shikenta. 1:45. Come on, boy. 2:45 ke. Ini take ni okay. Chalo. Done dah. Ya, sini lagi done ni pizza. I like this. Kamai lari dia ini deh. Kelung ini dia try. Apa setang mun tu? Mungkin ni kita. Nak ni kan jarai. Persangka sih. Tulis je lah. Deh benar belit. Formal ro. Fang pi sih. Fang pi tang pamar ada. Ada. Bantu. Persangka. Boleh nggak sop ini dia? Kan je. Hah? Ini lo formal ni. Phong cái shirt rồi hát chưa? Sudah zip kailong no. Pendat ke wandur, pendat ke wandur. Jadi bam pendat. Tama banyak baik itu ke bas. Nomor bah ke Pion cái ihe. Aha. Pion cái ihe. Emlong ke jerong te ke jerong. Jadi bakal lingkot untuk ti ke hapen. Tiga ketir kalau lingkot tu. Ini abad dun. Coba di bas zip ni. Zip. Yang ni. Musim, nana musim.
Bu swas, pichwa. Thích hả? Sudah di besar, wan sim kiwi sipit mio shu. Ada, Buri. wan trip ni am. Hap nang buri. Temen teh ya bu sa teran pichwa don layu ada iman nan. Susim ekstra per bukan ni. Đã hap được cái chai mà đàn ru. Fang the one dah. Just go away. Amang Ini ni teh. Ya hap betul. aduh ya hale bro. Ni Henry. Ya hap betul ru. Ibang. Lahir hari ni. Yo, Eminem. You better lose yourself. Hell lah. Next. Pasal ni kiwi. Where's? Dear bro. Cakap awar. Bedai. Ini dia ru. Like this. Ibang lah ni. Ya, Kat dang ti dang lap đây. okay. Oh, Nice. kebiang betul. Bang đây. Okay. Em học perkat cua yang kepala lagi kinar. Ha, ibang sudah dah lakin sibet berapa? Hamai nos nok boy boy. Kani lah dan we are live sao. Hammer. Then this one. This is also a keeper. Nilai sempo ni. Nilai spak sempo rung yo ini baik. Nilai the hammer sana no hammer. Ni tu we yo pongsa nyapo tu. Washing tu. And Terus hitam untuk mana kata lah ya. bong di take kumuan lum kumuan ketik baik. Laiwan step. Sulong nak ada bom jah lupa ni dengan rak sekejasong lah bom jah senang ni. Hai kini sak. Benar lah tu. Đây, fit li long yo phong tin po, di phong jacket ru ga kaya ham. Kani tiga bilok rin sa kani lang. Ito, happy bandra. Masong pade pitit ang lejong yang pitit lang. Kamay kentay pati pinjit pati menang tu. De la puisi yang sa komplain na. Mo hadian bukan ni. Ha? Nang hipot lang spot yung tanaw na haw. Turut biang. Kini kan? Oh, kani. Kaya kani tidak ana ipir kolong. Kani tebas mah. Try. Try sih. Kayak hab yang IP. Kayak hab sama kamet sih ke biang mah. Tu te Tiastines which yang itu. Right? Dah. Di kelas penjit mah IP. Tolong mau pencit piti yang harus. Nice. Biang mau kena rumah. Kebiang bit mah tu. Ti kawai ni kani, tema kani tu pin ibang nem tu. Kani tu kalong kum kukut. Ini bah hong. Ni bah kejong kani tu. Kaya usung ko, limay lang. Leka mo na ito. Di hab ha. Bro. Bit mah. Nice. A few moments later. Ini kapur mentala ar sapusan. Chicken tatik. 650 mo. 650. Yes, last price. 800 no? 600 no? New Year offer from you. Pi bangka po din mo zago ko. Dan offer kan. 600 no? Thank you. So we have four jackets and one fleece. Yeah. Kalau nggak no 600 into 4 2,400 Pali mo. 2,400 along no almost 3,000 Tukar you. 300 kalau 2,700 300 2,700 so nice di hidang bun bagi kiwiru di bakwa benuan. And that's what we have in 1 hour. 4 jackets. There are other more shops here. Taman Ray, dan Porsche. Lebih kambun porte, lebih kendang mbak. Yuk bet, behet. Kenal bet.
Haba la tristom din naman ya. Itu kalau penio kayak ini arteli kalau penio. Bebas. Kibon ping ni tu piri ping ada bjiran kidan hang ni. Hang ni kaliang kidan kam supo. Kiba kamhe nga labu no supo. Ya be jai be tas koi pokoi em. Hang te penio be. Ti nga ngayo Andrew teli pi nyu teli ngayo bobiang size. Matashi kan no sausan ni ai try. Anong step ha kapor jungi ki nohrap ai. Done. Challenge successful na kum na. Challenge successful. I was planning for more for pants and everything. Taman re jacket kan perkat ngani otang kowe. I thought just be one, but I have full jacket, one fleece. Yes. See you in the next challenge.